Ego. Uburiya ni wowe. Yara, nibyo. Akarere kacu n'akarubavu, umurenge wacu ni Nyamyu, akagari kacu ni Busoro, mwese mugira amahoro. Mbese ndi kuvugana n'umuntu. Ndamutso yacu n'amahoro, mwese mugira amahoro. Ngo niwe muturage wa mbere hano wagiye mu ndege. Reba umuntu uri kunzuza ndana gafande yambaye. Ugize muri telefone. Wose nyagasani. Ariko banza ari waramurikaga ukiri umukobwa. Cyane. Umukobwa banza barakurwaniraga rwose. Ego mashara byose. Sinanze kujya iyo hose batandwanira. Abasore ngo barabyiganaga. Yemwe barabyiganaga mbese bakabi. Waranabenze noneho. Cyane. Arabo wabenze. Cyane nyagasani. Bagira ni wacha wabwa ati abamati ndimugire mubwiye ko ndari hano. Yakombonye mwako ngaka. Kubanza wigirira morale mu buzima busanzwe. Je morale ndayihorana koko nta kintu ngira. Nta murima ngira ntaki. Naho ngaho gwatembye. Naho umuturage rwose mbinga. Ese kutagira umurima nibyo byatumugira morale ngira ahubwo ngo wayibura. Ahubwo si ubuze umurima ukabara na morale ndi wapfa. Wabura byose. Ahubwo niba ndamubwegera na morale. Nanjye ubwanjye nagiye Quebec. Quebec. Gira umukobwa. Quebec hagibwo ni muri Canada. Wagiye Canada? Narayibyiniye. Ndinire Quebec. Wagiye Quebec muri Canada? Nageze muri Quebec ndinira Canada. Wagiye Quebec ubyinira Canada? Wagiye nka umujyari? Nabifite nk'imyaka nga 12. Wagiyeyo gute? Uko twagiyeyo. Indege hari hameze gute? Yemwe nyagasani. Banzitse mukandara gutya. ZOOM TV24. Uratubwira amazina yawe? Nitwa Nyirabahutu Goreti. Witwa? Nyirabahutu Goreti. Ikibazo mfite bashonje nyine. No kuvuga ngo kushonje kandi twumva wanyweye inzoga. Nta nzoga nanywe rwose mubyeyi wanje. Kandi ndi kuyumva. Ishobora byose. Nayigura iki? Cyangwa wanyoye gake? Oya nayigura iki? Ariko inzoga ayinyoye. Nta nzoga nanywe rwose. Ni muri kuyumvara? Ariko mana nukumbekira rwose ndanzoga nanyweshye. Ndago nkwaga inzoga. Nkwaga gasururu ariko nako nabuze ubushobozi bwo kwagura. Na gasururu gusa. Nyako nabuze n'ubushobozi bwo kwagura. Turukumva kabaye kenshi aho. Yego mwabagira inka. Nukuri kw'Imana ndanzoga nanyweye. Mashira byose agahinda komvite. Ariko rero wanyweye akayoga? Oya ndanzoga nanyweye mubyeyi. Sinanyweye inzoga, oya nanyweye inzoga yi. Ko abana bahoze babivuga hariya ngo yanyweye akayoga? Imana ishora byose nagasani Yesu Kristo ndumugiri. Ndanzoga rwose nigeze nzomaho. Nagasururu haje. Nagasururu ndanikice cyane nimfite n'umuntu wangura kamagana 2 niko bose. Ntago musururu kica? Oya nagapente. Agapende ntabwo kica mbese. Nagapende koti niko nasomye. Kubanza nako gakarishera. Yego mwabagira ingwe none se kadakajya ntazingiyenga. Ntazingiyenga niba sike gipende gikarishera. Urumva ko n'abapende gwamugani gwa Kagame basigaye ngo banywa ngo ibipende nyine ngo bagapenduka. Bagapenduka. Ariko nagapende nasomye rwose ndagwa n'umusuru guhiye. Ajya gupenduka ubwo nukugira. Nyine nugusoma ukiyangura umupende koti. Nyuma yabo bakakubona mu gahenga bagaragazi wasinze. Kandi wiyangura umupende koti. Kandi nawe ngo mbere wari umupende. Oya. Cyane mu gaturika. Kumwe nta kibazo muri nywera. Nyindi mu gaturika. Usoma gake ariko. Cyane nasuru kubona atari gake. Ndabona ari kenshi. Orakada. Nukuri kwima aho kubona ari kenshi. Ubona ari kenshi rwose. Ariko man. Ukuntu ufite ubwuzu ubanza atari agapende gusa. Chewe agapende. Arega nako gakahiye ntago nigeze ngabona. Nubwo bakakubwa nabi. Reka tuzagukorera ubuvugizi reka tugende sikameze. Ariko none uzagaruka uzangure ndukaje kumbya ngo ndangwiye agahiye ndanako nambonye. Ntuzanagaruka nundi uzambe ko gahiye nengasome. Gahiye hano nukuzagashaka. Nagarutse twabyiteguye. Ijagi ni 500.
y'agasuru gahiye. Ijage y'umusururu uhiye ni 600. Ni 600. Ubwo ijage wayimara? Oya turi nga babiri hari. Ariko n'agafanda kabonetse. Musuzanywe umusururu na fanda. Oya uzambaga agasuru fanda yuzabiretse. Cyo abivanga. Ariko kibonetse agasuru kabuze hari fanda kaboneka nango naho gafanda ndikangwa nabi. Kuba byose urabivanga nta kibazo. Iyo mbonye akombonye ndasamura. Iya kombonye nkwakonga. Kubanza wigirira morale mu buzima busanzwe. Je morale ndayihorana koko nta kintu ngira. Nta murima ngira ntaki. Naho ngaho gwatembye. Naho umuturage rwose mbinga. Ese kutagerera umurima nibyo byatumugira morale ngira ahubwo ngo wayibura. Ahubwo si ubuze umurima ukabura na morale ndi wapfa. Wabura byose. Ahubwo niba ndamubwegera na morale. Naho ngubwira ni umuntu wandishije. Ariko warize wigeze ugera mu ishuri kera. Narize ariko ntabwo nagize amahirwe ngo ngire amashuri maremare. Ni magari nko mu bakangahe. Ubundi nagarukiye mu akabiri. Amashuri abanza hasi. Agafaransa ariko urakazi mu. Oya. Amahirwe nagize nuko abuzukuru babonye igifaransa bakakwigisha. Umaze nko kumenya akaye gafaransa. Shewe si. Oya nje nararekuye abuzukuru bange bo bari kwiga. Harimo ka bonjour urakaza. Bonjour monsieur bo. Never again ayozikani. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Noneho never again ayozikani. Ubashatse kuvuga? Ndibikazugire kuba. Never again. Ayozikani. Akona kongereza. Ngaho nawe akoniko nafashe. Good morning. Birabasuzanya mu gitondo. Good morning. Good morning yeba. Bana bakobwa nawe guseka. How are you? Utuntu nkutwo. Nabyo ugenda ubimenye. Ariko rero nubwo ndanabimenye ariko abuzukuru banjye bamaze kubimenya. Hari ugiye kujya hanze. Reka da. Agiye kujya mu kihe gihugu? Agiye kujya. Ajya niyo hadi abagenda mu ndege. Yakandagiye muri Amerika. Muri Amerika. Reka da ugiye kugira umukobwa wanjye umuzukuru wanjye mukuru umukobwa agiye kujya muri Amerika. Ubu rukumva umeze ute? Neza cyane. Muri Amerika bumva hameze gute ariko se ka? Umva rero Amerika se kuriyimbaza kwizamwe n'abayigiyemo ndahazi. Uyu bitekereje bumva hameze gute? Uko mbatekereza numva ko nanjye ubwanjye nagiye Quebec. Quebec. Gira umukobwa. Quebec hagibwo ni muri Canada. Wagiye Canada? Narayibyiniye. Ndinire Quebec. Wagiye Quebec muri Canada? Nageze muri Quebec ndinira Canada. Wagiye Quebec ubyinira Canada? Wagiye nka umujyari? Nabifite nk'imyaka nga 12. Wagiyeho gute? Uko twagiyeyo. N'indege ni. Ubundi hano kwa dufite agasanteri ubwo twari indore ZOOM witwa ko bizaba. Hari izindi ndore za asekeje. Ubwo baza kudutoranya hano mu gahinga. None turabyina. Indore ziratsinda badufata. Njewe namuzikora ko bizaba. Ahantu hose bajyaga bafitamo babiri. Turagenda gose turabyina. Atura abana batoya. None rero reka iyo nageze n'abazukuru banje bageze. Wagiye muri Canada byari? Quebec. Sinabye mwaka nijya ko nagira umwana mutoya. Ka wagiye muri Canada koko nubeshye? Yambaye ngabandara yinga. Chewe. N'indege? Nuko umugabo witwariye abataranga. Ngabaha makuru ahamagara umukobwa w'ukibe twajyanye. Canada hameze gute? Ariko ari kiri mutoya. Intwa tukiri batoya. Hameze gute muri Canada nka wagezeyo? Tugiye uri nguyu ukagana gucyaga imyaka 60 wamenya ngo ibyabeyo bimeze gute. Ariko wibuka nibura uri mu ndege kuntu byari bimeze.
Ingi Kigali. Umva bino ngo Kigali. Barabana ari kuvuga ngo kushobora kuba warageze Kigali ukagira ngo ni Quebec. Nabage kwamamaza u Rwanda rwa Buraseri. Twabasanze hano kuri stade Nyamirambo. Tuvuye tuva. Quebec mwagiye ko. Barava ngo vi Quebec ni bamanze bekana ibirori. Hano kuri stade Nyamirambo ari Kigali. Yirekuye we. Runo Rwanda barwamaza hano rwa Buraseri rwamaza Kigali. Twabasanze i Kigali Nyamirambo. Ibyo bintu urabyibuka neza wagiyeyo. Mu ndege hari hameze gute? Yemwe negasani. Banzitse mukandara gutya. Jawe Yirekuye. Ariko kuki batari kwemera ko wagiye mu ndege tubwire ujya mu ndege rate. Umva mwaje mwishumye. Niba mutaragiye mwigendere. Kandi bo ntibaragenda mu ndege. Oya warutangiye kutubwira ujya mu ndege. Niba ubyibuka uko ubyibukaho gatoya byari bimeze gute? Waricaye bagusha umukandara muno namuno. Ubwo nyine tugenda turaguruka. Tugaze Kanombe tugarutse. Indege Kanombe. Kukibuga cy'indege. Turabyina. Ariko ngo waje mujya muri Canada none se mwagiye mwicaye mu ndege cyangwa muhagazemo? Ego ko. Muri Canada wayuticaye mu ndege? Yes wanje. Nase wakubye ngo muri Canada utari mu ndege wagerayo? Ngo umukandara wawuziritse? Muno namu. Nyine. Ko tubona se indege izamuka mu kirere hejuru biba bimeze gute wenda niba ubyibuka? Ese kutasi kufite imodoka ari uri ku ruhande ndambara hani kambana n'ikambana. Ego ko. Naragerwa. Reka ngende rero tuzasubire nzagaruka. Nzagaruka ku gasuru. Ariko noneho iki Musa gasuru. Agasuru wavuze ko ningaruka tuzakanywa. Ejo bundi rwose nzagaruka. Agasuru. Ariko kuntu uzakavanga na fanta nibyo numvise. Oya. Ku bushobozi bwawe. Oya agasuru ko tuzakanywa kanyari. Ku bushobozi bwawe. Ubundi urana ko maze gusaza. Urumva? Oya uhitamo. Oya wewe ariko agasuru uzaka ariko byo binywera fanta n'amata. Uzamba agafanta. Agafanta n'amata sika bimeze. Ndi wabonye izina ryanjye. Haje izina witwa? Yitwa Nyirabahutu Gorete. Utuye mu kagari? Ka Busoro. Umudugudu ni Gateko. Umurenge? Nyamyumba. Akarere ka Rubavu. Akarere ni Rubavu. Indara. Akarere ni Rubavu. Urakoze rero. Akarere ni aka Rubavu rwose. Intara ni uburengerazuba. Iburengerazuba. Igihugu ni icyubahiro. Ka urakoze cyane. Reka tugende rero tuzagaruka kugusura. Umurenge wacu ni Nyamyumba, akagari kacu ni Busoro, mwese mugira amahoro turabashuje, indamutso yacu n'amahoro mwese akagari kacu n'akabusoro, umurenge wacu ni Nyamyumba. Ndamakanya yanyu mugira amahoro semugira amahoro. Ariko warazi no kubyina? Karere kacu n'akarubavu, murenge wacu ni Nyamyumba, akagari kacu ni Busoro, mwese mugira amahoro turabashuhuje, indamutso yacu n'amahoro mwese mugira amahoro. Uburiya ni wowe. Yara nibyo. Akarere kacu n'akarubavu, murenge wacu ni Nyamyumba, akagari kacu ni Busoro, mwese mugira amahoro. Mbese ndi kuvugana n'umuntu. Indamutso yacu n'amahoro mwese mugira amahoro. Ngo niwe muturage wa mbere hano wagiye mu ndege. Reba umuntu uri kunzuza ndana gafande yambaye ndi. Ugize muri telefone. Wose nyagasani. Ariko wanza ari waramurikaga ukiri umukobwa. Cyane. Umukobwa abanza barakurwaniraga rwose. Ego mashara byose. Asiranze kujya iyo hose batandwanira. Abasore ngo barabyiganaga. Yemwe barabyiganaga mbese bakabi. Bye. Bye. Waranabenze noneho. Cyane.
hari abo wabenze cyane nyagasani bagira niba tababwira ati abamati ndimubwire mubwiye ko ndari hano urakoze rero zo uzagaruke zagaruke rero nawe nzagaruka muzahore mutuzirikana muzagaruke gusura abana b'abanyarwanda babakunda muzagira urugendo rwiza bagenzi turabashimiye bye bihangane rero hajye uwo wibuka wabenze ni nkande sawa kaka bye kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. ZOOM TV 24.